omukazi ogwo nikigamba ngu ayisirwe babiri nibarugomba barumbwire bwa shahi 10 zo mu itumbi kandi omushiija we nagira ngu ahererukire ku byama ngu bitu bwa nyuma yimuka mu kitanda kuza kuronda akashera. Yakwata umuhanda yataha nangwa nyo nasigara umusentomu nanya kumazire nataha namushanga kitanda byami konkanyo we kunjira kunaza kura nashanga atariho abatire makashara konkabira yagize abantu abo yarwana nabo byayomba nabaha konkani cyebeka twinemu enkoze zirimo izikuberamo abo kuba ishone kireteze ko kureba ngo nabandi bashyira kuri abantu banywa ubwiye buringwa kitwara ubwiye buringwa abantu bacanye kiro turi kumanya abantu abo ikigene bacyo cyo kunyisa abantu bukeze sha mazuma government yerho etuyambe ba RDC abantu batuyambe bize turondeke yapaso nyere si wana kuya tumuronda ataka twebe mbergo n'icyo na kimwe akaza paka se yatuburaho. Polisi basize kwikaha mwanya wo gunembwe nkagirizi kandi bahamize ngo bataga mwisire babandize bamushobyaho yatambura amarangwa mu amahano mu kugireba yagumizamo inama kage yatwara tuyiko makago mu kureba kuki twasanga ngo nimwo mufu ari kugira kandi ababija bakatwekera umuranga mwe bandagira ikikwereka ngemba ihamuburare bwabo abijo mu kasheshe bakutwekera umuranga so obujurizi nimwe mwakora ki nimwe mwabwita konkani tumanya ngo muritwe abarya tubasa kuba ntabasa kuba harimu abine ki bari kumanya ahabo kuba ekitwareba hariya omukazi noshova mukogesheza omugenzi yasiga abana batano kandi umutumbe gwe gwatwarwa hirwa rya Rukunyo Health Center ya Kana kongera kugucebera ubwe polisi ari kugumiza no kucondoza gasha kwa Anthony Twine.